Biyag di tao. Kamaudyanan na. Nakaalatamat laangan iti tulong manipod iti gobyerno para kadagiti single mamakas kada taloy da. Ay, wan nga rod ami. Kat. Apay nga rod akas lang naliday ka. Saan ka naragsak? Tadan kwartata? At dan igatang tayo ti masapsapol dagiti anak ta. Ay, aginggat kaano nga takas to'y ti kasasaad ta ami. Diyak kayatan ti kastoy a sitwasyon ta. Ay, anya nga rod ngay, anusan ta Talaga akas ta. Nagpadaan tamad ngamin nga intarayan tinobyo na. Wan nga rod dagiti awanan bain alalaki. Nga naimbagkan ka at may sa ti anak mo. Siyak ngay, dua. Wan ngam ay narigat lata, friend. Isong agsalukag ta. Tapno maipayan tay tinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Nga uray awan kadwa ta amang padakkel kadakwada. Tatang, ag-eskwela kiti vocational. Anya, ay katsi ka anak ko. Kasanon ti anak mo. Diyak masikasaw ano kasi amapana kag-eskwela, tatang. Makipagpakaasyak nga umanugot da nga ikuyog ko ti anak ko. Uray tadakkelan. Amunan ti sao. Kan saan analikutag ti apo ko yo. Nasingpet. Sa bagay mo't kanya. Ang naimbag no saan ka marigatan anak ko. Saan, tatang? Kabaalak. Kaya't ko ngamin nga ipakat ti isem ko iti panagdait. Isong ag-eskwela ak. Tapno makasurusuro ak anaimbag nga agdait, tatang. Ag-eskwela ka no iti vocational jagayim mo, Loida. Amang ano kaya mo mati ag-eskwela, anak ko? Naimbaglakan ni ami ata nakalpas iti high school. Siyak ngay, jak pa'y nailepas. Kat ituloy mo ti ag-eskwela iti high school, ano kayat mo? May sa tawan mo laangan, kat makaturpos kan. Mabainak. Siya kun ati kabakatan iti eskwelaan me. Jak kayat ti makantsawan. Kat anya nga ruti kayat mo nga aramidan. Agsapo lang iti trabaho. Alang nga rud tanay. Kasi dagiti anak mo, no di ka agtrabaho anak ko. Natangken tumo nga minti ulom ide. Imbagak asinaam dahi alalaki. Tadaket nga rod pamilya na. Ngam sinukir na. Anya ngay ita. Husto matan ananang. Agsermon kay manan. Nalpas lang aruden. Awagam man kit diti ama dagiti anak mo. Ibagam amang tad iti suporta dagiti anak na. Namin adun nga inaramid ko dahi tananang. Ngam awan kwarta na. Awan trabaho na. Ni bakit na timang bibiyag ken kwa na. Anya? Iso adi yun namaan amang taday siya alalaki. Ma-stressak lang amang pampanunot iti dayta. Ay, nabanog ako na magmagnang agsapsapol iti trabaho. Ngam talagang awan ma-applyan. Ay, agtug-awak mampay dito'y parke. Kanat to'y ginatang ko abananak yo. Pamadpad iti bisin. Ay na, unay matantikas to'y agas-gasat ko iti biyag. Naimbag pa'y kiti dagiti makikita katatao dito'y parke. Nagraragsak ta. Kan madlaw anapintas ti biyag da. Nuapay ngamin anaya nakakapobre. Ikaw na yung matatayo ako po ay. Tama lang makukaw ka. Oh, kas iti deja alakay. Madlaw abak nang tilangana. Anya nga ti trabaho dayta. Pensyonado nga ta? Unong negosyante. Uno anya. Kumitkita dito'y ayan ko tilakay. Kat umis-isam. Isumakmat. Umasidagan. Hello. Mabalinti makiaman mo. Ha? Ay, uwan sir. Isyak ni Loida. Sakmat ni Floro. Yung di nakawagan ni sir. Manong Floro kunam latar kanya. Ha? Agmay saka. Ken madlaw na unang ti pampanunutam. Ken kaslan naliday ka. Ada ka di problema? Ha? Awan manong. Nabanugak lang ang anagnag na. Iso nga umayak agi na nabiit dito eh. Ada ka din nasawa, mading.
may saak a single ma'am, manong. Kasta? Lucia, ada asawa. Ada may sa nga anak may kandua nga pukok. Panakunak, umadalin ti panagbalin ko abalo tinabiyag. Ha? Nabayagan na saan kami nga kinkin na awatan iti asawak. Saan ako nananagsak iti denana. Isa kayat kon asinaan. Anya? O sige, tanak pa'y kitaan ti apo ko. Impasyar ko ngamin ti apok. Uy kaya, mapali na maalat ti cellphone number mo? Ay, sure, manong Floro. Adda ka diin sang petyo amakan, nanang. Tawan pa'y nastrikak at trabaho, anak ko. Apay, di ka nagluto ay Maxine. Awan bagasan, naibos. Anya? Ala, urayon dak, tay nak bumulod iti bagas ni Lola yo. Urayon dak, anak ko. Ay na, kaasi kay mo't nga giina. Umay kay ngamin agnaad dito'y balayin anak ko. Panawan nyo pa ilaang di kalkalapaw yaw. Ay, jak kayat dito'y. Ado ti manakibiyang at tao dito'y nanang. Day tala agsipsipot iti pada da tao ti amuda nga ramidan. Hay na, baybay am ida ano kasta ti kayat da nga ramidan. Kasla di ka pala na irwam kadakwada. Basta, jak kayat ti agyan dito'y nanang. Nagado ti chismosa akaaruba dito'y. Ala, mangan kayon anak ko. Adain sangpet ko amakan. Wow! Nagimas matuin sangpat yung makanan, nanang. Kunak man noawan kwartayo, nanang. Nagkalaan nyo nga iti kwartayo. May na, mangan kayo kit din. Saan atila damdamagan niyo? Inggatangan kayo adwa iti tsinelas yo. Thank you, nanang. Ngam, adda ka din trabahom, nanang. Kwa? Uwan. Makilablabada ak no daduma. No maminsan mat, makitang danak ngagdalos iti balay. Ay, kasta ka di, nanang. Isuada kayo, agiskwela kayo anaimbaguhan. Panunutan niyo, tirigat ko, anak ko. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Laglagi pa niyo dayta. Nakapimpintas ka talaga, Loida. Dayta, tinakainlabakan ka. I love you. Sana ka makapagbayag. Tawan kadwa dagiti anak ko iti balay, Floro. Anya ka ka di. Tunggalag sarak ta, agdardaras ka kanayon. Idandanagak namin dagiti anak ko, Floro. Awan kadwa da iti balay. Sapay, adabasit nga anak ko. Alagaron, nga mabalin ka di, nga iti sumaron o apanagsarak ta, kadi kan agdardaras nga agawin. Mangtangdan ka iti mangkadwa ka ng iti anak mo. Ikan ka iti pagtangdan mo. Sige, sikat ti makaam mo, Floro. Okay. Madam naman tungarudan ti kwarta mo, Loida. Itid kunto no madam-dama. Nanang, da kayo man titangdanak amang kadwa kadagiti anak ko tada papanak. Apay, papapanam ka day. Kanayon ka arumwar. Adda ka din trabahom, anak ko. Awan, nanang. Nagadun tinagaplayak at trabaho, awan nangawat kanya. Ay, nagrigat ti makastrak iti trabaho. Nang runa no kas kanyak nga undergraduate iti high school. Apay, di kan makilablabada ka da Madam Layla? Ay, saanan? Makabanog mat ti makilabada, nanang. Diyak maanusan. Anya, kat talaga akasta Anos laeng, anak ko. Panunutom dagiti anak mo. Isuda ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Tapno napigsa kang agtrabaho. Ay, basta. Diyak kayaten ti makilabada. Kat, anya nga ron ti pangbiag mo kadagiti anak mo no di mo anusan ti makilabada. Uray diyak makilabada, masuportarak dagiti anak ko, nanang. Nalakalaang tagdiskarte iti kwarta nga uray diyak makilabada. Anya? Nay, nagpintasan tabadom, apo.
Asino tigim matang kadagita? Ni Nanang Mi, Lola. Anya? Nukasta? Adun ti kwarta ni Nanang yaw? Adun Lola. Kanayon da kami nga igatangan iti kanan mi. Anya? Pangalalaan na nga iti kwarta na. Kat awang mo trabaho na. Di ka nagawid, love. Sa nabalit, tanda ni Nanang mo akadua na iti anak mo. Floro, dinto nga ta maduktalan ti asawam, ti may papan ka data? Di oray man maduktalan na. Awan problema kanya, Cloida. Kayat ko pa ikit di atap no sinaan nakon. Floro? No kayat mo agdinatan. Ay, saan? Amangan mo agdarom ti asawam. Diyak kayat ti may darom, love. Di ka madanagan. Ta kontento akon iti kastoy a sitwasyon ta. Basta di mo liplipatan ti karim kanyak Alinawas nga ikanak iti kwarta, Floro. Wen, di ka madanagan. Matumpal na itakarikin ka. Ipaay ko amin nakasapulan nyo nga giina. Rabiin, ami. Husto day ta na pa nagdadait mo. Ne, sikamat gayam day taloy da. Ay na, masapula may lepas ko ti awat ko uniform tani kasapulan da kanon inton bigat. Anyan? Nakakaasi kamat nga gub overtime, ami. Naimbag no umdas met ti matmat gadam para kada kayo iti anak mo. Umdas met aloy da. Anusak, takasto ti panggadak. Parparigatam la ti bagim iti kastangar aramidem. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, tanarigat ti agsakit. Ay nakapilitan nga agtrabaho ak tawang met sa bali a pangalaki ti pangbiag ko iti anak ko. Naimbagkan ka tapabanjing-banjing ka laan. Wan apay kumaparigat ti bagit nga agtrabaho ngay. Ay pulos mata. I-transfer ko na iti anak ko iti private school, Nanang. Anya? Apay, ada kwartam aya anak ko. Ni Floro ti aggastos, Nanang. Anya? Hay anak ko. Mamin anumag na ibagakking ka asaan anasaya at tiar aramidaw. Ti panakirelasyon mo iti dayi a tao. Pamilyado ni Floro. Ay, dagiti anak ko ti makagapo no apay nga aramidag ti kastoy, Nanang. Nagkari ni Floro nga ipaay na amin nakasapulan dagiti anak ko. Ngam agbasbasol kayo anak ko. Kasano no maduktalan ti asawa na ti amin. Delikado. Makam mo ditan. Basta gundawayak ti kinaadat kwarta na ita. Pagadalog dagiti anak ko iti pribado nga eskwilaan. Tadda ni Floro amang ibaklay iti magastos. Addo ti kwartayo, tatang. Gumatang kayo mat iti kayat yo agatangan. Ini ka naklagaron iti napanalawas na anak ko. Kat sa bali mat day chay Alakit agyaman ak nga ron amay. Kahit kumusta mo ti shop mo anak ko. Nasayaat mo, tatang. Ay nahagnayon nakmanan iti trabahador. Tagimatang ak itinayon dagiti sewing machine ko. Kaano lang idagdadait ka diti balay. Ita adan pustom iti pagdaitan. Ado pa yan dagiti trabahador mo. Wen nga ron, tatang. Ay naasi ti Diyos. Di nga tayo binaybayan. Wen anak ko. Nulakit di tanapasnag kang agkararag kan agdayaw kan kuana. Ipaay na dagiti kasapulam anak ko. Wen nga ron. Isong agyaman ak una iti Diyos. Tamo ka naggapu amin kan kuana dagiti abindisyon. No kasta. Ijay private school ti pag-isiskulaan dagiti anak mo, Loida? Wan ami, may mayat ijay tapno matutukan da na imbag. Bas-basit da ngamin ijay. Ay ka nasayaat Kat sika ngay, apay adi mo pa'y iakar dya anak mo iti private school. Adumat dun ti kwartam. Ay nasaanan. Sana bale ta si daglangi dya balay ti pagadalan da. Kan may sa, agur-urno nga kiti pagadal nanto iti koleyo, Loida. Ay na, pagbalbalinam la nakakaasi dya anak mo. Anyat sirbi ti kwartam ngay no di mo pagadalan iti pribado. Okay laeng, friend. Kan may sa di na mala kaya ti umakar iti pagadalan. Ta di na mapanawan dagiti gagayim na iti pagadalan da. Ni siya kakat saan mabalin.
kayat ko nga ije pribado ti pag-eskwela dagiti anak ko. Jak kayat nga agbalinda anak kakaase. Apay adi ka makaidna, Loida. Jak makontak ti cellphone ni Floro nana. Anya? Madanagan ak. Amangan no kinapture ti asawa na ti cellphone na. Kahit awan ti maaramidam, ano kastaman bilang anak ko. Dakdakkel ti karbangan ti asawa na kinkwana ngam sika. Siyak ti ayatan ni Floro nanang. Tay ka anak ni Floro ti umawawag. Hello? Anya? Sige. Agyaman ak tayo pakaamong tinapasamak. Okay. Bye. Anyat ko na di imawag anak ko. Natayan ni Floro, nanang. Aniya? Kasano day to yan? No kaano ang masikugak? Isumat ng ti papatay ni Floro. Kasano akpay itan, nanang? Di kan mapan ijay, tanakababain. Ang mga numakita na kati asawa day di Floro, kat anya pa'y ti maibagana. Basta, mapanak. Mapanak, tayo nakmat makipagrik na, nanang. Kan masikugak. Ilaban ko ti karbangan ti sikug ko iti pamilya ni Floro. Masapul nga damalak a suporta, manipod ka dagiti anak na. Uno saan, ang mga nuada ito daatawid to'y sikug ko. Ay na, saanan ko nakmat. Di mo isubbat ti bagay. Sapay masikug ka anak ko. Di mo laan mo ti kapanunutan ti asawa day di Floro. Sigurado ang nasakit tinakam naking ka. Di kay madanagan, nanang. Amok nga nadan ti bagik. Basta kayat ko lang nga ipakaammo kadakwada ti may papan iti sikug ko ang napanawan day di Floro. Umayak makipagladingit iti ipupusayan ni Floro, madam. Nagpuskol matan ti rupam nga umayagpakita dito'y si kaababae. Ma'am, masikugak. Kat ni Floro ti ama to yung inawag. Awan bibiyang ko nga uray masikugak. Pangaasim ta pumanaw kan. Tama nga noan niya pa'y ti maramid ko kan ka. Pumanaw kan! Nakapasngay kan anak ko. Lalaki ti impasngay mo. Oh, di ka agsangit Anyat sangitam anak ko. Ay ayak lang ti bagik. Kas namat dagiti anak ko. Nagbalin kami manan anak akaasi. Itatawanan ni Floro. Kapilitan nga agsardang paylay ti panagadal dagiti anak ko. Di mo pasardangan ida, tasayang titawon. Isublita ida iti public school, ta ikarigatan ta ida apagadalan. Tumulong nga, aginggat kabaulak anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman ak tada kayo akanayon iti likudak. Pakawanandak ko ma, nujak din ang dangag dagiti pamagbagayo. Dahito yan ti bunga ti kinasuker ko kada kayo. Alam, di kan aksangit. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Mga baruanan ka. Kat manggid ka para kadagiti anak mo. Kat pangaasim, tadi mon ulitan ti inaramid mo. Awan nanang, ikarik. Agbalbaliw ka nagsingsing patakon. Alaan mong titulong ko kada kayo, Loida. Di ka agbabain. Agyaman ak nga rod ami. Tangay ipilit mo. Awatag tadakkel atulong daytoy kada kami nga agiina. No kasapulam titulong, di ka kumaagbain nga umasidad kanyak, friend. Aggayem ta, isungag tinulong ta Agyaman ak tasan ka nagbaliw. Nga uray na pintasan ti biyag mo. Nasingpet, kan napakumbaba kalat na. Naimbag ka pa'y, napintasan ti biyag yung nga agina. Rimang ayon ti biyag mo. Babaan ti panagsalukag ko kan babaan ti kaasi ti Diyos. Iso anatunoy ko dagiti arapaap ko. No kayat mo, isuro ka nga agdait, tagtrabaho ka matan kanya. Alaman nga ron, friend. Anusan nak nga isuro?
Tapno adamot pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko. O sige, awan problema iti dayta, Loida. Isuro ka, takayat ka tulungan agayam ko. Biyag, ti tao. Agkasartan, Bek. Ha? Agbay, sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kiti dayta nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, Papa. Ay, kwa. Si kalangin, di makisarita kadakwa na, Beth. Anya? Duhata nga. Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Ha? Kasano nga ron na makapagkasarta no awan matgayam kwarta mga aramatan ta? Di, kwa. Ibagam ka na, mamakan pa pa. Tayo suda pala taggastos. Anya? Naibag ka na kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no di da kaya? Ipilit mo tapno umanugot na. Papa, agkasar kaming ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo tadi tatawan. So, okay lang kanyan. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, Papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya? Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pa'y. Into na dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabaling na maitantan ti kasarmi, Papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya? Iso ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos sa Papa. Anya? Anya nga iti masakbayam iti day ti Ariko. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, Mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, Mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, Mama? Basta'y ayatot ni Rico. Sige. Makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yu ita tanalpasan ti kasaryo, Rico. Beth, pag naadan nyo. Ni Betman, no niya ti desisyon na, Mama? Sika man, Rico. Sika at agdesisyon. Ura agawit kami ijibalay mi, Mama. Adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo nga agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi, Bet. Kalkalapaw lang arudan. Marmargaay pa ay. Okay lang, Nanang. Kun sana simentado ti datarme. Ay na, nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, Nanang. Sa anak mo ta na arte. Mala, mabitlaan nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo so ti sidaan tayo. Agsitsida kay ti rabong balasang ko. Uwan, Nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yung dito. Agawit ta iti balay inton bigat. Ita, napanag na kamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito yung lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Anya ting pagkadyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida mo, nagitigar-garet na. Di na ka numaanusan ti agnaed iti balay da Rico. Saan ka no ako portable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daytaan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka kimpet iti dayjari ko. Marik na ita ti rigat iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manugang taa. Ado ti bastre ka na trabaho. No talaga, akayat na ti trabaho. Kumusta, Rico? At na playa matrabaho. Ay, awan pa nga ron, Papa.
Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisarkakan ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensyakan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Wan papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At tagayam ko apangisarkakan ka. Anyamat ni papa. Pilitan na agtrabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga agtrabaho. Pagusto amlatan ti kayat na tapno saan da agumurakan ka. Apay nung sikat agtrabaho? Anya? Ay, nakarkaron adida ka maawat ang manugang no kasta ka. Adata dito'y balay. Kalpasan na, siya pala agtrabaho para iti pagbiagta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wundan ngay. Apay nga min, ayaw nga isulat pa kasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano dagiti demanding nga dadakil mo? Napatag kayo amin kanya, Kriko. Pagusto ang latan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayam ko tinangisarkakan ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kasi at trabaho, tasaan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, noon muda ti agimpay. Uwan talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan amin ang amasapsapol da dito'y balay. Libre amin. Nasapa ka mata nagawid, Rico. Nagandar tayo, Mak. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa'y laadda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginala ka. Rico. Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo ti ama. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. Papanantangay. Awan mo't sa bala pag naagdanta. Agabang ta? Anyat pagabang tangay kawang mo't trabaho ta adwa. Tako nang mo't ngagikat kan iti trabaho. Alaan mong titawid mo kada mamakin Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya? Wan. Alaan mo, talumasin tan iti pagnadan. O sige, kasaritak to nga ron ida. Mama, ala ako man titawid ko, talumasin kami iti pagnagdan ka ni Rico. Apay amasapol apumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnagdan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan na agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rin mo ti pagbagina. Naanyat kayat nyo. Ang dependar kailatan kada kami kani mamam. Papa. Panagisakit araramideg. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawa. Ngam mat nakaanos. Saan mo't anarigat ti kasya trabaho? Narigrigat ti konstruksyon. Kasla ngamin saan na panangisakit araramidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami diti balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na punno day ta? Di naklang amin maawatan. Ala, husto day tan. Oh. Pangaasiyo. Di kay agapang agama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaamu kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak talakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Ngamasya na ki dyan anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itintan titawid na. Pat ganda ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito iti pagnadantan. Anyamot tan? Diyak nga rin makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito'y balay.
No di ka makaanos, agawid ka siksika di balayo. Basta pag bingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasarta. No anya ti kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawid ka pa ila di balay o siksika, uno aganos ka dito balay. Sige, agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mat dain San Rico api masya. Ay na, ag nagdan dito'y balay ka anakan. Ha? Pimanaw dan ijay balay da balayan nyo? Wen, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay, katagano sa tamarigrigat mo nga rugtin na kay kamangan na. Irwam na at ibagay na dito'y probinsya. Kailiw kun dya anak talakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatin tayo jay. Di pa'y umay agpasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartanan. Ay, kumusta da nga tan iti asawa na? Saan da nga tamot lang agapapa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sitong ti asawa na. Kaasimat di anak talakay. Ikaw nagpanunot iti negatibo. No di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan iti balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita man, kimutong akon. Di nakpay mapagsida iti naimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Ben. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iti balayo. Agawid ta, adwa. Kayat mo malaw anak, di man nakibiyang nga, ma'am? Rico. Agawid ka kititain ka pa'y panayo ng tinala matawid mo. Kurang dahi dya intagdakan ka. Agmamaysa ka nga anak da. Ngam kas jay lang ti intagdatawid mo. Kwarta lang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaang. Anya? Anya pa'y latararamidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami lang. Ngam agsapol kay tinaima sa sidaan. Agawid ka na di balayo. O di ka makaanos. Oh, anya? Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo matadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta ka ro. Sikat ti agremedyo iti kwarta. No di da kayat nga itad ti titulo ti daga atawid mo. Kwarta ti dawatan. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno masyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayak lang dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay anak ko. Di kan pumanaw. Ayabam ni Rico dito'y balay, taagnaad kayo dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawa. Awan ka nan min. Kurang tintad yung atawid ko. Iso anayunan nyo. Anya? Rabiin. Ngamawan pa'y laang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapyan. Bet, ingka maturugan, rabiin. Sumangput tulatan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanya. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali dyan anak ko. Adakan ka no panaawa mo. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak ka ba ilan asinaan? Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang nagitagbalin nga anak yaw. Tawang mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang. Surutot ti asawak. Ay rabiin. Ang mga nanya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Kadi mo matamutayan na. Madanaganak nga minanang. Hindi ka unag dandanag, balasang ko.
Nadisgrasya ka no iti motorsiklo binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa linaw, kanayan na itangay. Ay, kumustang dyan ako? Adda ka no iti ospital, anti. Anya! Nanang, diyak pa'y kaya timatay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tabarigatan ka na magna. Napiktaran ka no tiduren. Nanang. Apay nga minanagmotor ka na Bartagri ko. Anya nga ita. Uwan nga ron. Magbababawiak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yala anak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Anong sanak nga si kasun bakit, Wan? Tanwagin bagak. Agsubalit aktukan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado tito lang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararag tang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdis kita iti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Anya, kasi nung ating mga sigasukan ko ano panawa mo. Mabambanugak nga minan, papa. Isulat ng tas asikaswag. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan tinana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawa mo, Rod? Talaga kasta, anak ko. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, iti ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panlubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadag iti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan ijay balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikaso kan kano agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kaya't naka napanawan ti anak mi. Ngam inayayo mi. Iso anak ka miris lang. Pakawanin da ko, papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangro na iti asawa. Ngam ka sano? Diyak matan makapag na, papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuwatan. Patyag nga addapay napintas a plano na kan ka. Biyag. Tita. Melody, anak. Nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo, anak ko. Ingkagis ko ilan, Wan. Wananang. At damot tantay danong mo dita, Wan. Kantay meriendam akamute. At daamin nun dita, oy, Wan. Wananang. Thank you, Alamapan ka na, anak ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayon nun dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama pa nag-eskwela. Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami. Tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, ingkay jay. Ha? Nagbangsit ka pa imat. Naimbag lakit din ata ada ugot asida kita.
si Dana. Idi kalma. Asin laang ti sida. Kadiri. Ngamita, andan ugot. Ay, nida. Naimas ti mangan, nagda sidaan. Ay, nagimas ti si Dana. Uray sa anda kakayat dalay ka akadwa. Ayos laang. Tamabsugak matlatang ang uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyak laang amang isaksakad iti panagbiag ta anak ko. Kayat ko ti maka-eskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga'y taramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak diti lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaan nga ag-eskwelawan. Agur nung tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang kan ka anak ko. Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasat man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay? Adda ka din ni Papa, balasang ka. Apay ni Papa? Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayo ba? Di ka umunang. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti panagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaw ng diti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaw ng mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwan. Dote ka sa pula ka babawunan. Tande, marigatan ka no awan kadwan. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwan? Jay anak kun Sergiano. Manutawan na? 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pa nga ito Tane, narigat no minor de edad. Amang ano madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y lanay enroll, tawan pagadal na. Anya? Ayabam to dito'y malaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sergiano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wan, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Nga ikaroyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kon sir. Tapno makaadal ti anak ko. Ay, agyaman ako na kada kayo, sir. Awanan yaman na. Basta say-saya atong ti agadal. Tapno sana masayang ti bannog to inam. Uwan, sir. Ikari. Papa, apay apagadalin nyo DJ ang melody. Ha? Nagswerte matan ngayon kas na. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaad ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha.
Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya? Ay katbayamano kasta ti kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumi kumakiti trabaho dito abroad. Ato, ti pa ka-stress up ditoy. Isa mabalin ka di, ha? Di mo na yunan, ti pa ka-stress ko. Please. Ay, sige nga, Rod, mama. Sige, tanay. Ato, paramidag. Bye. Bye, mama. Aping ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Ha? Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayong amamirmiraot? Papa, di nyo lipatan di allowance ko, ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo, Sa bali day, adda pang usarak iti kwarta, papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawa, di na panalawas. Ha? Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano ti agaramat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo po ya tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabe, ipanaggasgastos mo. Ay na papa, di kay kadimadanagan. Tainton may sa akton a doktora, siyak tumiton timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yung kanya, tapno awan may ibagbagayo. Saan man na day tabayan-bayan ti pagbagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo tinto na rin. Agadal ka na imbag. Anyat inalam a kursom? Agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan ka nga agra? Punumat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kurso ka, tapang mayaman, sika ngay. Saan na balen, Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Ha? Makiasawa ka kit din. Say-sayangam lang ti kwarta ni papa. Ha? Yala anak man kit ti meriendak, mabisina. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close tayo. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak. Ipadas mo. Umanay kan ka. Ha? Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala, nagpintas mo ti ginatang yun. Amam no sagmamanod agita anak. Manungay nanang. 35 day tabado. Kun iti laeng day tabang. Oh, ala, natsambangan nyo nga ruda nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yun. Masukatan matlangan di bag ko. Thank you, nanang, Awan anyaman na anak ko. Basta agadal ka na imbagwan. Uwan, nanang. Kat no makalpasak to niti panagadal ko. Saan kayon to napagtrabahuan? Tasyak to nagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika.
Idi sumlat ta di talamiseta. Walay ka. Nagragsakan sa ita, Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan lay ka. Anyat pa karagsakam ko na. Apay anaisem tirupan ita. Kuang amin, kabarbaro tibado kan bagko. Usarak inton bigat na mapanak ag klase. Ha? Apay? Sagmamano tibado kan bag mo? Saanan anas kan ama mo, amlay ka? Kababain. Sagmamano ko na! Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya? Dahita ti pakaragsakam, Melody. Ha? Yaks! Nakalaklak ka. Ha? Grabe ka man. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak malano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan ang tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Katpuan alay ka. Kasta kami ngamin ama mirmiraot. Taidi ubing kami, wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makachinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok data. Nagmursang asako ti bag mo. Wanlay ka. Iso nga ita ta makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kami. Ta saan mi anapadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Ha? Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga narigat ti panagbiag mi, tawan sa ni Kwame. Iso nga ita, kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha? No siya ti mapatulo. Diyak kayat apagadalin na ka ni Papa. Manang gundang way kayo. Laika, di mo sabat us-usaran dagito abadbado. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Itin mo ni Melody na nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae? No iso ti mangusar ka dagita? Kat nung hininaan amin agamit ko. Ano ngay nga rod? No di mo usaran. Sayang. Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. DJ rut-rut itidyo kan kwa na. Taiso ti bagay na. Laika, saan anasaya ati kasta nga ibagbagama? Aglablabas ka. Natangsit ka una yan. Ha? Masurunak kami. No apoy apagad-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kaping ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardangaksan nga agada. Anya, apay manan. Kasi na nabambanugan ti panunod ko. Kayat ko ti agina na. Ang sayang titawan. Kanayod ka nga agsardang. Kita man, graduating ni Melody. Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardang. Ay, makapa-stress mat ngamin ti ag-eskwela. Agadal ka kindi. Ano sa man? Didak kumamit pilitan, Papa. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti panagturpos mo, anak ka. Wan nga ron nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating at kaya man. Wan nga raw. Ay na, nakaragragsak ka, anak ko. Makasangit ak itinakaro a kinaragsak ko. May sakan toon a profesional, anak ko. Wan nga ron nanang.
Iso nga yaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin, tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addan ton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayag ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawaya sa... Na mga sana di tati pagdiretso nga agawin. Anya? Papanam ka ron? Ay, basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama? Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Hindi mo ibagbagakan ni Papa Ma, tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama? Basta di mo ibagbaga. Sika lang tinangibaga. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni Papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kuna ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam na jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Papay, kaano asumangpat? Intun umay alawasan, Papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ka nga. Ay, unay lakit din dyan na. Kaya't nagmasorpresahan, ha? Sige, sabatin tanto ni Mama. Amo ka din ni Mama, masyakte ka doon dito airport dito. Saan, Papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni Mama. Anya? Ha? Dayjayan ni Mama, Papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan ba ina? Relax pa ba? Ang mga nuka-anakan na anakagigdan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Diyak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Ha? Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan ba ina? Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay ana-aramid ni Mama tikas niya eh. Makaumotib agyaga. Nabartak kayo manan, Papa. Inal daw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma akong agbibiyag, anak ko. Papa. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikanda na Jabrod. Ngaman tin subad na. Ala, huston, Papa. Aklunan tayong tinaramid ni Mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sergiano, agin kayo manan agmay-maysa. Awan na, sir, bitibiyag ko. Sir, aywan kayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayong tukuma. Nakayulatan. Awisan nyo nila, kano kayat na. Tayo suti ka duhaya. Sir, pagyamanan mi ti ado atulong yaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nagagsingsing, Ermina? Iso baybayam da ita subsubalit dita. Jak masango, da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang, no da kayo kan ni Papa Mamang saksi iti pa nagturpus kon, Laika. Taapay pa lang. Kaya't mo tagpasikat, tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan?
Ala, saan nakas kalay ka? Sa anak amanal, tapno jak maawatan ti kayat mo ang mapasamak Melody. Pasikat ka. Papa, kayat kong tag-eskwela. Ituloy ko manin ti agadal, tapno mailipas ko ti kurso. Ladingit ak anak ko, nga mawanan kwartak. Nabaybay ak ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga araramaten ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Amay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti hosto iti naramid ti inam. Iso anapiktaran dagiti negosyo. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kaya't ko niya agadal manan. Awagan ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Namawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni di asawa na. Anya? Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni papam kan ni nanang ti maipapan iti dayta. Nagsayaat ni papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko na? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talaga na trabaho. Kaya't katulungan. No kaya't mo man ang tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo. Kat awatan ti jayak kan ka. Pakawanin na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagupsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit na sarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badanti kinaimbag da amam kada kami, Laika. Lipatan mong tinapalabas. Di ka madanagan. Saan na ka nagimuna iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabaingan. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi ka ti makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman akmat ka ni papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasa kiti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidig kanya ka. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at katao. Biyag ti tao. Nadawal ti daluyon iti baybay, Puldaw. Saan kan nga agtuloy ang mapanagkalap, ta delikadaw. No saan na ka mapanagkalap, awan mo't pagbiyagan tayon. Saan tayo na mga na? Nga madanagan lakay. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka iti taaw. Awan terum nga pagdanagam kanyak luring. Ada ti Diyos amang tarabay kanyak, bayat ti panagkalap ko. Puldo. Malala po nasem ti panagdandanag mo. Awan ti dakas ang mapasamak kanyak. Ar-aramin na ito'y. Tapno, ada pagbiag tayo, bakit? Lakay.
Mumay ta marigrigat tay laang. Isu nga uray na paggad. Mapanak latag kalaang. Parbangunan. Ngam saan pa'y asimangpet ni tatang yu anapan nagkalap ijay baybay anak ko. Ay, di kayo nagdandanag nanang. Patsyak nga gawin ni tatang dito'y balay. Wananang. Di kayo nagdandanag. Awan da ka sa mapasamak ni tatang ijay baybay. Ay. Nakaluto ako ni tipagarmusaran tayo nanang. Umuna tayo namangan. Diyak pa'y mabising. Urayak pa'y ni tatang yu ama kasangpet dito'y balay. Ha? Umuna kayo latan amangan kin ni Rima. Urayak biitan ni tatang yaw. Sige nga ron. Umuna kamin amangan. Kunak man mo ibagam ka ni nanang amapan ka agtrabaho di Manila. Manang Rima. Amangan no di naktumot la palubusan amapan agtrabaho ijay. Isong aruta ka sa ritam ni nanang. Bareng palubusan na ka mapan agtrabaho iti adayo. Kaya't ko ti tumulong ka dagiti dadakkel ta. Iso na panunod ko ti mapan agtrabaho iti adayo a lugar. Wen, maawatan ka manang. Nagrigat ti panagbiag tayo diti probinsya. No awan makalapan nga ikan ni tatang, saan tayo umutan amangan? Manang. Tilaang panagtrabaho kiti adayo a lugar ti amu ka pamuspusan. Tapno aginawa mo ti panagbiag tayo. Ay na, pasensyahan. Bakit? Basit tinakalapak. Umdasla si daan tayaw. Awan ti ila ko kadagiti kakaaruba. Anya ngay nga rood na kay. No anya ti adda. Isulatan ti lutwak ah. Ay, dagiti anak tagay. Napan nakitang dan anagdalos iti tahong ni Willie. Napan mo't nakilabada ni Rima. Ay, masyada kadagiti anak ta. Dak man lamay ta, dagiti kasapulan taman. Ay nalakay, awan ti rumbeng apagdanagam kadagiti anak ta. Nagsisingput kan man nakaawat da. Ay, bakit? Ala, aginanakan, ta siya kun ti makaammo kadagiti ikan anak kalapam. Numabisin ka, addamakan ijay kusina. Apay da ito a kwarta, Willie, anak ko. Tangdan ko nagdalos iti tahong nanang. Igatang tayo iti bagas. Kukuha mo na ito a kwarta, anak ko. At dapay mo't bagas tayo. Alaan nyo nanang. Makatulong da iti a kwarta para iti paggastusan dito balay. Willie, anak ko. Ano sa kung tibasit a sweldo? Tinapatag. Aday gatang tayo iti makan. Nagsimpot ka, anak ko. Inton bigat nanang. Tumulong at ngagibagkat kadagiti banyera ang naglaon kadagiti ikan ni Japier. Isupay ngamin titangdan ko. Anak ko. Kaya't ko titumulong kada kayo, nanang. Saan ka di nga imbagakan ka, asaan kan nga umadayaw, Rima, anak ko? Dito'y kalatan lugar tayong agtrabaho. Saan nga umdas ti masapsapulak dito'y nanang? Adan pagtrabaho ak ijay Manila. Inrekomendanak ti gayem ko. Anya? Pakawanan dak kuma. Sapay ko mata maawatan dak. Kaya't ko laang ti makatulong kada kayo. Ay. Inton rabi agluasa kun amapan ije Manila. Para kada tayo dayto yung aramidak. Di kay madanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Ay, nudakala ko mati masap sa pulak. Saan anasken pa'y nga agtrabaho iti adayo a lugar ni Rima nga anak ta. Lakay. Magluluwa ka man ay patip ka rin ti pakinakam wow. Amo man ni Rima teraramidin na iti adayo a lugar. Numabalin la ko ma. Dito'y dalangan nga agtrabaho. Tiyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kadata. Malata damo ni Willie nga anak ta. Iso ti kadwa ta diti balay. Punas mo dagiti aluam ta maturog ta. Tanay rabi iuna yan bakal. Ubo na kalatan na maturog lakay. Maikawak lang amin nga awan dito'y balay ni Rima. Eh bakit? Ala, maturog kan. Di naklatan ni kaskaso. Maturog ak tulata no kayat ko. Kumusta ka manang?
Nasaya at matading ko. Awan tirong mga pagdanagan nyo kanya. Nasingpag ti amok ditoy. Nasayaat nga ron no kastamanan. Di mo baybayan ti bagim dita ah? Wen, sikapay na ti makaamok ka natatang kananang dita ah. Sana bale, agpatuludak to iti kwarta apaman nga agsweldo ah. Uwan manang. Mailiwak mo ten kada kayo nga mananusak na tan ading. Kabaalak alabanan ti iliw ko. Tinapatan, adan trabaho kat makatulong akon kada kayo. Uwan manang, kaya't ulitek. Di mo baybayan ti bagim dita. Kaya nagananad ka kanayon. Agoy-uyak ka lang arutan. Ipilit mo pa ilaang ti mapanagkalap. Ito iti amo ka pagsapulan. Bakit? Saan ba na nakaro ti uyak ko? Kabalak. Lakay. Malatay sa ganang nagiti aramatek nga agkalap inton rabi. Sigurado nga do ti maalak ita. Gaputa kabos ti bulan. Ken natal na ti daluyon. Ay, mala, si kalata ti makaamo lakay. Basta gananad ka, ha? Awan pagdanagam kanyag. Ay, ingka makidi alang jelin ti apagsilaw ko. Isaganak, nagiti balunak nga agpataaw. Uon, lakay. Agsublitan ni Jibalay nanang. Adayon ti bilog ang nagluganan ni tata nga kalap. Agtali na udak pa'y laang dito igit ti baybay anak ko. Rabiin nanang. Mapuyatan kayo no agtali na kayo dito igit ti baybay. Ay. Agdandanag kayo maning. Sumanglag tulatan ni tata kalpasan ang makakalap. Diyak lamawat ang tirik na kanak ko. Tunggal mapanagkalap ni tatang iyo. Agdandana ka. Nanang. Nagpigsa ti panagtibayo ti barukong ko. Diyak makaid na. Anya? Numabalin la ko pa. Kuyugak ni tatang iyo ama panagkalap. Di nakmat palubo sa nakadwa. Nanang? Maasya nakunay kinitatang iyo anak ko. Nagregat kan nagdelikado ti mapan ijay tao. Iso adyak maliklikan ti agdana. Ha? Kala at apimik sa ti angin anak ka o. Uwan nga agpweso nanang. Nagkalma ti angin itay agsapa. Ay, hindi tatang iyo. Saan pa'y anag-awid? Rumbang kumaan na kaawid itan. Patsyak at sumangladan ni tatang nanang. Ag-awid din dito balay. Umay ka anak ko. Urayan ta ni tatang mo ijay igit ti baybay. Nakatangkay agan jay init. Ngam saan pa'y anak kaawid dito'y balay. Diyos ko, nagdadakalan dagiti daluyon. Kumusta nga tan ni tatang niyo? Sapay la kumahatawan ti dakas anak pasama kankuana. Nanang. Kalahat nga minday to'y apanagangin na itinapigsa. Saan ang maawatan ti panawan? Patid ka rin yung tipakinaka mi nanang. Makapadakas ka na kayo tinalabas sa panagdandanan. Madanagan ako na yan ako. Kumbang kumana kasangputan ni tatang iyo. Diyos ko, di mo kumabaybay ang ti asawa. Diyos ko, ay di na ko mabaybayan. Nagdadangkalan na itinaluyon. Marigatan ang agdalyasat. Ay, migsa pa na di again. May turot ipilog ka nga madayaw. Ay, kanya ti aramidag. Ay, umayan ti ulo-ulo ti daluyon kat mabaliktad ti bilog. Tulong! Umalbas akon! Tulong! Apay ka din nanang. Ita pa yung sapsapuyutan niya ti barukong niya. Kasla agkupit ti barukong ko anak ko. Kapoy ti kapapanunod ti amayo. Nanang. Aldawan, ngamsan pala nakasubli dito'y balay. Tinasayat. Agpatulong tayo mang sapol ka ni tatang. Wan man anak ko. Talaga madanagan akon. Saan ka di pa'y asimang pa, dagiti kabang tikos guard anang sapul kini tatang mo, anak ko. Saan pa'y nanang? Itay da pa'y nagpataw, tapno sa pulan na ni tatang. Sa dinungan tayan ni tatang mo ita, anak ko. Di tayo mapukawan itinam na nanang. Masapulan dan tumot lang ni tatang.
Timulong ang dagiti mangalap dito lugar tayo amang sapol kan kuana. Isudang ang dagiti kusgot amang sapsapol kan ni tatang. Isudang ti sumungan. Uraing tayo dahil. Sana matay ti asawa. Diyos ko. Diyak makalaw na natayin ti asawa. Nasarakan dagiti nagtibang kay ni tatang iti takunan. Sikumpay ka na kuana. Limnag tinagluganan na bilog. Punto asawa. Nagsakit ti pusay mo. Tatang! Tatang ko! Awanan ni tatang. Awanan tinagsingpat nga amata. Diyan ka bala na mapukaw ka na tayo ni tatang. Diyan kaya dading ko. Manang. Ipagpatagdagalaw na tatang. Ha! Manang! Ay, tulungan dak! Natali mo daw ni Manang Rima! Nasakit din na pasamak. Ang imdas ka na patigpiran tayo ti pakinakam tayo. Manang Rima? Ayan, ni Nanang, Willie. Aday di silid na, Manang. Diyak pa'y nakasarita. Ading ko. Manipod pimusay ni tatang. Sana na matagtagari. Una yan, tikas dyan na pasamak ka ni Tatang. Manang? Diyos ko. Isuro na kami kumaitirumbang araminan mi. Naitabo ng day di Tatang, Nanang. Ikuyog kayo langan ka ni Willie iti lugar pagtrab-trabahwak. Tapno maasikaso da kayo. Diyak kaya't apanawan ti balay tayo, anak ko. Kaya't ko tagtali na dito eh. Nanang? Panawan dakla ang nga may sa dito ibalay. Ikuyog mula ang ni Willie akapsat mo. Sana mabalin, Nanang. Masapol nga ikuyog kayo iti papanak. Napintas ti panggadak iti day dya alugar. Addan pangalaan tayo iti gastusin tayo ijay. Anak ko. Kan maysa, isarak ko iti trabaho ni Willie tapno makatulong mo't kada kayo. Pangaasi yung kumataw manugot kayo na sumurot kanya. Narnakanan iti turok ni Nanang Willie. Imanugot ka din ni Nanang asumurutan iti lugar pagtrab-trabaho Manang. Wan, inton bigat madlaan, agluwas tayon. Manang. Nasaysaya at ichay tapno maasikaso anay imbag ni Nanang. Saan nakas dito'y probinsya tayo ang nagrigat ti panagbiag. Uwan nga rada. Isagana mo nagiti kawus ni Nanang ha. Masapa tayong agluwasin dun bigat. Mangan ka Nanang. Di mo mutan gargarawan ti ka na. Diyak kaya't ti mangan. Anya? Agkapsot kayo na ano di kayo mangan. Awan ganas ko mangan. Sana mabalin Nanang. Mangan kayo tapno pumigsa kayo. Agluwa kayo manin. Malagip ko lang day di Tatang iyo, anak ko. Nanang. Mailiw ako kini Tatang iyo. Isublida ko niti lugar tayo. Dua pa lang aldaw tayo dito dagos ni Manang Rima. Hanggang kaya't yung tagawin. Basta kaya't kunti agawin. Agkapsutak laang dito, anak ko. Nanang. Ibagam kini Manang mo Rima. Tay sublida ko ni jay lugar tayo, Willie, anak ko. Agsangsangit latan ni Nanang Manang Rima. Anyang ito ramidin ta. Sana mabalin nga isublitan ni Nanang ijay lugar tayo. Awan mga sikasukan ko na ijay. Ha? Sumrek ka niti trabaho na bigat. Siyak mo timang bantay ka ni Nanang dito dagos tayo. Sige Manang. Sikatag trabaho iti ang sapa, siyak mo titirabi Nas ka na mabantayan talata ni Nanang. Uwan Manang. Pag tinulungan ta nga asikasuan ti inata. Napanan ni Willie, Rima. Napanagtrabaho, Nanang.
Apay, adda ka di ka sa pulan nyo, ta siya akong ti mga ramid. Kaya't kunti agawid, ijay lugar tayo, anak ko. Anya? Nabayag ako, hindi ti lugar pagtrabahuam. Mailiw ako, hindi ti lugar tayo. Nanang, awan mga sikaso kada kayo di probinsya. Nasaysaya at nagtalinaad kayon dito eh. Anya? Pangaasiyo ko ma. Ar-aramidak na ito'y para kada kayo. Diyak kaya't ngagmay-may sa kayo ijay. Anak ko. Iso adito'y kayo laang, Juan. Agoy-uyok ka, Lola. Uy, Jun na po. Ayan ni Mami. Abday di kusina. Aglut-luto iti kanin tayo. Mabisin kayo, Lola. Sa anak may amabisin, Apo. Lola? Ibagamkin ni Mami. Taumay dito'y ayan ko, Apo. Lola? Sa ngapulon atawan tinapalabas. Adaan ka pa yan iti asawa kan anak. Panawanan tapno iyawid na ko iti lugar tayo anak ko. Nanang. Sakbay nga ipulang kunti bulot ko abiag. Kaya't ko pa'y makita ti lugar tayo anak ko. At sakit at dito, marikatanak pa yun, abumangot. Ada kami dito ya pamilya yun, Nanang. Sapay lang kumatamawatan nyo dahito. Awan mga sikaso kada kayo ijay lugar tayo. Rima, anak ko. Manon atawon nga bagbagayo ang kayat yung tagawid. Saan mi matakayat itikabsat ko ang agmay-may sa kayo ijay? Anak ko. Amoy umot ngawan pagbiyagan tayo ijay. Iso anak igasang-gasat kami kaniwili iti dahito a lugar. Anak ko. No agawid tayo amin iti lugar tayo. Awan pangalaan tayo iti kanan tayo. Mabisinan tayo laang, Nanang. Rabi una yun, Willie. Di ka kadipay maturog. Masyanak lang amin ka ni Nanang, Manang Rima. Bakit ni Nanang? Agkapsutan, kaya na doon tirumura sakit na. Aging kay ta, namnamaan na pailangan makasubli tayo iti lugar tayo. Ay. Maawatan tamat kitin ha. Agam, nasken nga iyawid tamutan ni Nanang iti lugar tayo. Anya? Uray ti maudi agon daway lang, Manang. Makita pa ni Nanang ti lugar tayo. Kabaalan ka di pa ni Nanang ti agbiyahe? Adayo ti lugar tayo. Sana kas ka rin na tagbiyahe. Nang runak at nakapsutan ni Nanang. Manang Rima. Maawatan ka mo titi kaya't mapasamak. Ngam, amang ano niya ti mapasamak ka ni Nanang nagbiyahe. Makaamunitan, Manang. Siya kung ti makaamu ka ni Nanang. Saan ka diya kaya tiyo makita ti baybay, Nanang? Aday tan ti baybay. Naglamis ti puloy ti hangin. Nagpintas ti baybay, anak ko. Sigurado anaragsakitan day di tatangyo. Gaputa, sumurotak matan kankwana. Nanang, anya ka din day ta sa asawon niyo? Bakit akong anak ko? Nakasaka na akmatan amatay. Pangasyo, Nanang. Saan kumakas tati bagayo? Malikrik na. Dandanin ipulang ko, tibulod ko abiyagan ako. Nanang. Makatuturo ka. Kaya't ko di maturo. Sige, Nanang. Agsada kayo ti abagak kat maturog kayo. Maturog kayo iti abagak. Bakit ti panagtugaw tayo diti higit ti baybay, Nanang? Langabon tayo ti presko nga angin.
Malagip ko pa diti ubing kami pala ka ni Manang Rima. Agkin namat kami diti wigit ti baybay. Bayat nga urayan mi day di tata nga sumanglad. Maragragsakan kami, doon na nakalapan day di tatang. Diyos ko, kaslasan mo itong ngagang angas ni Nanang. Nanang, agayin ka, Nanang! Nanang! Diyos ko, natayan ni Nanang ko! Nanang! Naitabon man lang ni Nanang, itirabaw ti pansyon na di tatang. Manang Rima. Uwan, ading ko. Awanan dagiti tadakkel ta. Ulilatan adamang. Manang Rima. Nagsakit ti mapukawan iti naganak. Nagdagsan iti barokong. Nasken nga klunan tamanang. Tunggat biyag. Ada pagpatinggan na. Agturong tayo amin kan patay. Willie. Ada pagpatinggan di amin, Manang. Uray ulilatan ademang. Nang ibati mat kadata, nagiti dadakkel tayo tinapintas, apakalaglagipan. Di matkalta na sayaan. Kang runaan ti amin. Amo tati agbuteng kanagdayaw iti Diyos. Biyag ti tao. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Kat mapana ka. Awan parikot iti dayt na lakay. Nalala. Si kalatan ti mapantadyak masango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Saan kaya maitulod? Ni, apay ngay? Mas kinabantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manin matrabaho da, nukas jay asanda mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka ngagbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga Rod, isang aglugan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni Teacher Mi. Ay, kastaya. Kaano ka no, anak? Inton bigat, Nanang. Ay, nasken nga ron nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, Nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garod nga apan ija eskwilaan no bigat, Nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin da anak ko, mapan kami. Anya? Kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot itilang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang. Mabainak lakit di. Nang runa ta pagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga usar mo. Ay, anyamat tan. Chip lang arudan, daan pa'y. Di ka di mabain kadagiti ko parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. Lulakit di ta nadalos. Uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan nagiti gamit mo. Ngamin pinilit tinakiasawaan. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kamalaang itilamos ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo.
Ha? Ngam oray no kas na, kita kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta ating daram. Nakababaing day talangam. Dita ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadal, ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin nakasapulan nga uyawen dati pada da atao. Di na katagyaman, nakas dati kasasada itibiyag. Ay, kasta talaga mare. Sa bali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa atao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas ti ugali na. Nasayang at damot na makisarsarita iti. Ngam, kalaat mo ta nagbali yung idadan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagita'y tao asaan arumbang abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da atao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris dan to. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabos ti pa nagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasawi ti sana nasayaat. Anya kay matten tata? Kasla di kay pampanunot Nakita yung mat nga da nakasalapay di ta arubayan may. Angam nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan roday. Nakita ng mat nga da sampay. Tiamok ako pagpigatan dagi jay. Iswa nagpurak iti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpur kay latan. No kada kayo anak ko rapay ket mabalain. Da kami saan? Gapo ta uray pigadan may ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan. No minsan. Amo yun ton tata. Di kay basta-basta agpupuor no adda nakasampay. Nalawag. Wine. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw? Pagandara mong tilugan na kay, tasambutin tano nakalukat pa di paggatangan iti materyales. Mabit man lang. Apay kastoy matan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakayan do. Jack namin na iklos ti tawa na ito'y lugan itay kay. Iso nga inmunag ti asok, tanagpur iti bulbulong. Anya? Iso na panak itay ijayan na kat inungtak. Rumbang laang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidagdamat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Hay, makauma dagita akaruba. Uwan nga ram. Ano saan la alakay da ijay alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayay. Di mo pa'y la tinapis tapno agnakam. Maminsan pa'y nga aramidan na. Ipakan ko kuwa na dagiti bulbulong a pupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla merienda dagiti trabahador yo. Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan mesa, special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya. Maariya kakagumatang itilako yung. Anya nga iti amok. Ang mga no saan analinis ti pan nakaluto na. Ay saan man. Nalinis da ito'y. Saan kumamot akas ti panagsasaom. Ngamin saan akmat ngaglako iti saan analinis. Ngamin makanda ito Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na. Apay pay lang amin alakwan nyo idakat amoy yung mutan ti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko. Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan
Nukas jay tumot lama sa irtirik nayo. Gapuiti kas dya pa nagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akas jay nilanay. Ngam no apay mat akala at anagbaliw ti ukalid manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga, nana. Ang ambayan tayo. Sana day ti panunutan tayo. Dinapatag, awan dakes ngar aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na sayaat kadakwada. Nana! Oh, apay anak. Apay akas tati lang ang masimangpat. Apay anabasbasa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi, nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston nga binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Ha? Kasano anak kastrik ka dito'y balay ni, Margie? Ay, kwa. Si Mirakaklatan at nakitak mo't anak kalukat tigay ti umare. Anya? Simrag ka saan mo nga impakada? Kan anya tirantam tayo may ka dito'y? Kaya't ko lang ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay nasakbay nga imay ka, amo kung ti may papan itiday ta. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo? Sinaludsod ko ti anak mo. Naku na naabasol ka numat ti anak mo, isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwanan at ti anak ko tinagbasol? Ha? Aging sisingpet ti anak mo, pa-victim. Ay, no asino man takim basol kadakwada, mare. Masapul abagbagaan tayo, alat talagita anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sa bali nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman ni. Mapan kami pa'y ijay ini. Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayaat man tayo may kamare. Ay, wan, sister, maborbori nga iji balay. May sak ngamin iso ngay mayak. Ay, wan gayam, nalabsak di papaarami dala ni abalayda. Ay, nagdakil a building sika. Wan nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kaya nasaya to kasta. Angam kumusta nga tilinangan nyo? Kasdi lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak na maminsan. Ngamin, uray nasaya at tipan nakisaritak. Sa bali mo tipan nagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mo't. Ngam no saan? Saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Wen, isot na ko na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pa'y amin abalida. Sakbay nga ag-advance da manin. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pa'y lang tibali na. Naskan nga ikaro na pa'y. Ni, apa yun lakay? Nagsirwar matin amin at tao iti babalay da. Huwag nga paiso. Ni, ado na iti igit ti kalsada. Mabit nang, isardang mo bi itilugan. Nagpigsaging ginag, bakit? Huwag nga paiso. Sige, rumortan itilugan. Kardingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara da agos nagiti trabahador da roday. Iti mararami da balay da. Huwag nga rod lakay. Imbaglaangan tanarik na daadagos dyan na pigsaging ginag. Sayang, tinakila balay amararamid. Nargaayan. Gapo itinapigsaging ginag. Huwag nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may saalugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo! Awanan! Anya tinapasamak. Apay nga kastoy. Natupakan tilugan!
sanutay tan. Awan na pulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag ngay nararapata. Ang namimpinsan mo tanan na pukaw. Kapoy tiging ginad. Apay akas tayo matindi na pasamak. Lakay, awan serbi ni amin anay pundarta. Amin na sakripisyom ije abroad. Awan serbi nga. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Naimbaglangan. Pamaira na nga da di pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta karuwar da dagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapay ita? Kasano tayo amang rugi? Ada si Diyos, bakit? No da ito'y tiwagas na tapno makaamiris ta. Ako lang ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagip ka tata. Kita hindi napasamak. Nagpigsa da jaging ginada. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag ititagpa. Ket polos asaan anaan-ana. Ti balay tangay patpatak darta. Ket ada iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayo matgayam. Sumarag kayo Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabaling ka di ang makipagnaad kami pailangan ka na kayo. Ha? Ay, wala, Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na dayta ko matiibagami kada kayo. Ang imay kayo matan. Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat amabalin na maturog kami ijay lugan? Ay, okay lang, Mare. Kanawaya mo't diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay ni Mare. Uray saan ang konkreto, Mare. Ta saan anan ano itigingginan? Wala kit di, Gusto ka, Mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mabantay yung di kusina. Adayin sa gana ni Nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kadagiti amin ang nagbaspasulan mi kada kayo. Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang runakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at iti pagtaangan. Itatawanan kami. Awan day jayan, Mare. Baybayan yun. Parte ti biyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ako, Mare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababayin akong kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta ako't lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na makabangon tayo adagos. Nga minsan na bali. Man nakawat mat da Margie. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo? Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itan ka na kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno saan nyo nagat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay, tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yung kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, baybayan nyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday.